swo lava hi tiyisela hi nga vanhu season na season hi ta hi ku se hetile loko se swi fika ku gineni ku sele ti-game ta yi-10 ya tsandzeka angiyivalekisanga futhi mina le nto eyenziwe Pirates kwamanje angisayazi mina sisasijabulile siyakhomenda sithumela yonke into emafonini sesiwinile solala sine 50 point kuphi lapho hayi kule Pirates edisappointanayo iyasiqeda iyasidla siyaphela kancane kancane sifike la sinonile la sibizwa ngeyidudla la sibuya khona kungasikudala sebazothi nasale sasilenda sakumabasa esisapota ibhakaniya esiyibangela inkinga kwasona ngokusapota ibhakaniya iyasiqeda bhuti siyaphela ngitshele phela manje kumele siphume labona basele mabasuka lapha bayogeza bangene emashaweni badle basuthe iphinde ikloka sazibahola nini siyaphuma manje thina siyahamba la songela kanjani endlini la sihlala khona singene kanjani ngoba sesidonga impahla ePirates bani bazosamukela siyaza nakukabaso iPirates idrawile futhi ngitshela irongo lento yenziwe Pirates irongo uyakhumbula amaziwe eKarikistas la nama-penalty bagcine kudala abalandeli ukuthi bagcwalise le second era le ngoba bebanyanyile siyazama namhlanje izolo besihamba neSundowns njengoba iSundowns iwinile kukhefe engenana siphumeni sizosapota la mina ngimangele mina ngazi ukuthi amathikithi na hayi asasemaningi ngimangele sekugcwele phezulu ukuthi awuthi le 3 points siyayifuna bayahluleka lethi lafa leli ukudla kwamanje kungepelepela sikudle la ekhaya ukudla okubabayo la ekhaya sikudle la uyakwazi ukudla sikudla la ekhaya la wabhuti ngitshele sori ungenela indaba zabo makhelwane udineni ukubona umndawo wasebhenchini njengoba ubona umndawo wahlele ebhenchini ku-MTN 8 sadrowana iSundowns la ngo-1-1 umndawo bekangekho saphinda sahamba sayodrowa nayo ePitoli sababamba ngama-penalty sandlula saza sayofika ifinal sathatha lekhaya ngoba yini eyenza umndawo bamfake uspecial une-experience kodwa lo wethu coach lo uwodwa una-6 years ala ku-Pirates uyakwazi namhlanje ukumthatha amgcine ngaphandle athatha abondaba siyaphi nabondaba thina lesibongo lesi ese-Orlando Pirates asisona sakandaba kubona kwandaba la azodela abondaba thina la imangaba undaba uyamthanda akahambe naye bakhuphuke naye bayelemo lokhu la singakwazi khona ngoba angeke size sifikelele lapho ibuhlungu lento ebasenza yona siyi-Pirates sispenda imali bhuti ngikutshele webhuti ngikutshele ne thina ne sinabantwana sizele kodwa sekuseduze ukuthi abantwana bethu bayiphandele kanti bebanabo baba bebasebenza kahle bathatha imali yonke bazosapota le Pirates engabancedi ngalutho ayikho into abasinceda yona siyenza ngawo wonke amandla ukuthi sizobasapota iyi-14 namhlanje ubani oholile ngeyi-14 ngoba abantu abaningi bahola ngeyi-15 iyi-15 lezi zikusasa baze bahole emandini kodwa thina sithathe leyo yokugcina leyo size sihambe nabomashonisi size sifuna ukuyobona le yethu ngamehlo sinawo DSTV thina esiwakhokhelayo eyami ngiyikhokhela 700 rand emanti ngiyakwazi ukuyistopha ngibuye ngiqala igame ePirates phasi kodwa mangabe bazidalela le nsembatheka yabo le uthi kusasa sibuye njani sizobuka iPirates eHolland sekele kuyibuka ku-TV sifake lo baba lo wakandlovu ubani lo wakandlovu zikho baba ngaPirates simamelene esivele sport stress silale endlini hayi ukuthi sizofela la azalwanga iPirates asikwazi ukuzofela eHolland thina abalungisa iy'nkinga zabo. Mr. Babas, siyabonga mfethu, siyabonga mfethu,